Ngereng pamasuk kento istirahat kedua cukan siapa kibingnya tolo situng tolo situng titisan air mata Haji Zainuddin Waru tolo Putri Mawar Indah Saiful Jamil Padangdangan tolo bulan purnama Bu Nurul Hikmah Padangdangan karito persiapan yuk Seronin bunga keraton Pak Cisei ngocola entare kampung King Daja Seronin se bunga keraton Saronin sampai Pak Cisei ngocola Seronin bunga keraton yuk kalau dia gedung pantar limo Seronin bunga keraton Pak Cisei ngocola entare tak langkong yade bersih tak langkong ya ada yuk siap semua telo pasang pon ajar jajar batang kana jalosan kera pekeran engak janji sebilan janji nama iantosa janji nama iantosa lo pasan nih kok pon aper ane kok mak pon aper bela maca bela gelar
Bun Holis samangken pona alo polong samangken pona alo polong Bima orang tak seneng agak maklani para tengale arwah ponceknya mana nyaman arwah kak mandarani beta ketik pancaran limbo pancar limbo Kak Ahmad Lani ra apa nangka panang tengah cek alosa jama bani ngak janji sesampun janji nama Yanto Sayanto janji nama Yanto Panantang arwahnya alos agak matlani lima orang tak seneng lima orang tak seneng kak matlani rasen tentang kak matlani arwah kasih tato bunga arwah sapi pon Yuk lanjut bendrong langsung bendrong pataran langsung pataran bendrong Siti Man Burahman